Lenge kungkam sang pyo kinyen ting ki nyere sangyur le rimte kunzu shugu ye. Tari ni pyo gyalu ni tong gyada shibju sheb du rapne jakchi le pyo chung ni gyalda we tseba jyo nga tanga. Chilu ni tong ni sajik le dao tang we tseba ni sabke resa pupu tang. Tarin ki le rim pemasirin ki nyere shugu ye. Le rim di na chinor khonsa kiamgoyen chumbu choki gekub damin ki tongde chike pa namla. Chamse denbe uti jebe joshito sungling tang tiwa tilen jebe kortang. Peyu ki tuka kership ting sumbe tho kyabcho pemi netang korla lenglong chungwe kor. Pemi tikzu ne gyagar mangsu tujen ting dunji tuyni pa sungzi shube kor. Changari perik chitun chokbe chate lakdib ki genzi namla chato chate byucho korla sabdi nangwe kor. Taganashi Nihon tenjo leku ne Nihon gyayong siju lobdun kanki genzi jamku yoshi ko sakurai cho jejar shube kortang. Himachal ngade unye de milo ngapchu kowe tujen to simla chikep lekun ne ngade sikyon cho ta ngade lunchen cho jete ki chamdi shube korche shugi lerim geba shamla rimbesugrona Kazan chizi ni sabdun resal hakbe ni jinor khonsa kemgoyen chombe choki sugar danam salane talam tetong gu gekab dami ki thongde chike pa khachik dan lento chamse dembe uti jebe jeshito kalopje yobare zerim deshi siju doling tine khang Institute for Strategic Dialogue tang ari thongde chike kha ki lenso sungde tone nyushuk chengi thongker tetu chobe khuri shubasi redu Kalup zerim unzuki thongmar khonsa kemgoyen chumbu choki gekab dami ki thongde chikeba nambatan lento kamyo zegyu khokab chungwar kumbukani cho thuk geso chimbu chungkor katsewata thengde chato lerim na nyamshu na ken thongde chikeba mangta chik ngamune ngosheba redu je katseshin kalup ngoysu unzu zeyu parje I am indeed very happy having this opportunity to talk and of course, number of mayors, we know each other since many years. Kalup hepdun tawar zamning ting tawa mi terbum du yoba teta changma mi chikyur ki dushe zinggo yu kechebu yibatang nge gekub tang nge chulu kyang ki samlo tongtang te tuzu yu simba tadechar kole chadwe tang benjor kuyu so ki kange tene shenayang do mi changma chikla chikten cha yoba nguyu nedang ki tone ratu tupgi yobe tedun do mi changma chikyur yin sambe dushe de zimbe tone chamning je nyamlen cheche kange mangbushik se tupgi reche kaze watata zamning sangcho su gyurwa tongwar mi ke resungki niba te mitu parten gekub demin ki tongde chikyaba tse nyamrup ki tone leshi pe wayina niba yagbo tengyur pendo yongyu yinba kaze yobarre So, as I mentioned earlier, you see, the work change world, individual, limited. So, group of people, particularly mayors of different place, different country, work together. So, your work should continue. And mayors meeting in different continent, different country, I think should continue. Tadun khonsa kemgoyen chumbu choki zo cheshu chikyur ki doshe zine zamling sangcho su gyurwa tongda goba tang chiki chikla teke tenda mimbar jumin ki gawe zumdang te goba yinshe ga zeshin zerim legwa judi ze yobarre. So, world I want, you see, one happy world and everywhere smiling. Smile, genuine smile, not artificial smile. Some diplomat, artificial smile or sarcastic smile. Not that way, but genuine smile. I think we should create this world everywhere, you see, sense of oneness of human brothers, sisters. So, smile.
Peyu ki tuka kership ting sumpe to capsule pemi netang kola lengnong chungdu di kor shamla ten situbla ki ngotanang kre. Nyetu chize chupke ngin Swiss tongge jini war tingshi chebe zamni nyamde gyaso ki dromi topdan lenzo ne dromi topdan ki tuka kership chungdu ting sumchu sobdun ba gozo na yobre. Tenyang dunta ngome chize nyushi zaji resa purbu ngin tagya gyu payu nang ki dromi topdan ki netang to tuka kership chungdu ting sumpe kub gyaso ki ari chongmi ne payu tu nebe pemi kyabchobe netang kor lenglong tangte. Pepe shungla peyu tu ne de pemi nam Tokyo chebe to ngote la ker tante timdun ki leton che chobe topdan te gyoba mase peyu shung da gyazo ki che de dromi topdan ni war gentleman's agreement chebe tedun shirsung pepe shung ne pene peyu gyu kyabje pebgen pemi denja sungyob nang gyobale gyana danyam tu shabe tedun ka latar chemi cho che sungdu kaptir peyu kuzab shankar das bairaki laki peyu tu yobe kyabje wanamla Pepe shungne dromi rigla semkur yobe to tagyon yabu cheshin yoba mase mudu chegyu yin korsung pata tanashi peyu chide lunchen kusha Pradip Kumar Gawali laki pepe shungi ngene kyuter nyoyo kanyi ka dolen chejo ta tuka kershi chongdu teng sumbe to lamtun kang nangwan nam laktar nangyu yin korsung tu Kanyin chize ni sadung ni pemi tikzu ki sizab chiri kalin yuto kamagele chota Chate kalyon namba tananshin lenkang ka ke tungche tang tungpar namba dasasane gonzin che pimitikzo kasha dutang to zomde yagar ki mangzu tujen ting dunju tuyni pa sungsi shuna yobarje kaptar penden sisab choki pimitikzo ngoyne yagar shungma nyi la samdi shubatang lakbar to yagar shungma nyi ne zenjo piminamla samyu le debe kadin kyang tang kyongshin bar kadin jete nangwatanta mangzu ringluk tone yagar na Kansa chite ne ngala yarke yongwata ringbu mito par zamning na mikto cheyu ki kekup chenpushi chatobe yeche ta mindu shuna yobarje. Mangzo sene mindu ta mese kekap ki lamlul peche ne lo dunji tunyin ki tari tuydun chenputu chigi yore. Di tola nye pe mima yongda daga na ji pimi tikzu ki ngo ne yaga shungda mima tsama lola nying tabo ne samdi tashi dele shuya da. Kasha chiroi ki zego te drube jela kasha ki tsokana tende zego tabde shik tsonang wata teje kangra zong le kong ki kudi wo daram sale nyento tangchen tu gyagar mangsu tujen zego to jidar drube nangwashi pimi manchi tu tsokshen acharya ishi pinzo chotang penjor kalyon kama ishi cho namni chebe na yobarze zego te kundrin zobor gyagar himachal nga de trezo soso kushe vipin parmar chotang Shenyang kunde do kangra tan chamba zong kyapkong yagar wishung ke trezo wongme tumi kuship kishin kabur chota dharamsale himachal ngade trezo tumi kuship vishal neriya choso chevena yobarje Changari pyori chitun chobakha ki chate lagdev ki genzin ta sozo gyunle namla thage gyune chate bijo kola sabtina yobata Nezu dikor tensi situbla ki ngotanang kare. Pemi dikzu chang ari kuzab tunche lekung ta penjo lekung sungde to chang ari peri jidun tsoba ka ki chate latep genzin ta tsozo gyunle namla chado chate bicho kor sabchong ta ngote shu yobre. Tenya nyedu chize nishu tsabshi ngin chang ari peri jidun tsoba sumji sonyi ta jidun tsoba mebe sani shi che ki chate latep genzin ta peri jidun tsobe tsozo zuebe gyule je donbe kyon mitang ngabju ngangsum thagya gyu nyamshu ki chado chate bicho kor ngote na tu kapte chang ari kuzab tunju ngudup tsering la ki tsojar wan namla lechar dishin tengdu dan tsabashi gimbata shungker nika la chale tab der cha yoy je taja chang ari na pimi thi sumla yoy kya nyusu chate byukin thi chi la samle mebe maung par nyungthar kya chang ngabju phartab nang gyo kor sungtu pimi dikzu ki chitil computer de zengi genzi namke lekshe la gi thato chate byucho dishin thongmar chilo nidon sumlor computer na sojo chego chu yobata chilo nidon chosum da chupshi lo chang ari kuzab tunju ne gongjar ta miman ne gongjar deke maru doshin yotab penjo lekhung ta computer de zengi nyamle ki lechar deshin nyusu chilo nidon nishu na phanding ne thalam nyusu lagdar nang tuki yobso ngoto nang tu shenya lerim the tho penjo lekhung ki leche losa wamula ta sweba gyazo la ki thato thepke nangcho tan tebe kor ngoto ta Tanashi Changyu Zitra Sogyo Tang Chungzin Bijor Nangcho Kor Ngoto Na Yobre. Lerim Deshin Chang Arikuzab Tyongkang Ki Peri Dedu Ba Tenzi Tseba La Ki Kodi Tang Zogyo Na Yobre. Mimane ya
당도라니 숑라 셴데 저기니나니 해도 선발라 민들라 당라체 아니 Yang Kasan Chizi ni sabdu ni Nihon kusab tenju Arya Chawan Gyabolagi Nihon na shuken denbe Nihon Gyayong Siju Lobdun Kangi Genzi Jamku Yoshiko Sakurai Cho Jejar Shunante Daw Ngamena Arishune Pedun Siju Tang Gyabgyor ki Tim Denbeb Nang Yobe Nezu Tang Tede Timi ki Tunzin Zoshe Ka Tubo Ngoje Shubamase Teda Nihon Keyik Tola Rakzam Pabgyu Shude Jembu Yang Shunanto Chosong Chiluni Don Churkule Chindachukji Venanto, Geji Pedun Gyagyo Chosen Konso Kapsu, Tembeb Nangve, Mao Pedun Legu Lagda Chashika Ngotoyan Nanto. Kapte Jamgu Yoshiko Sakurai Choki, Tegu Chimbekone, Konsi Kemgun Chombachoki Tone, Zamning Shideto, Tokur Gyachi Zeshimbar, Najo Gyachi Shubatan Chapjik, Nihona Larian Chipgur Kyangtobe, Redun Shunato. Lagwardu Jamgu Choki, Pönangi Tade, Netang la Sims of Chimbunashi, Pedun Gapkyon Nanguni, Zamning Chi Rangwantang, Mangzo, Domi, Toptang la Dewa Yobashik Reche Sungte, Pögi, Nedun Tola, Mutune, Gapkyor Tempo Yobayang Sunado, Nihona Yayon Siju Tola Shukin Tempe, Minatajen, Jamgu Yoshiko Sakurai Choki Sungbar, Kombuni, Pedun Tang, Dewa Chungdani, Chiluni Dong Gyame Chukchi Lola, Nihon Trezo Pedun Gyabgyor Soviet Somita Nyamto, Sugar Daram Salala Pede, Jinor Konsi Kemgun Chombachoki Mu, Pemitikzuki Uti Tan Jete Chungane Sungte, Pögi Zatun Tan Dewa Chungmamase, Tabar Pögi Zatun Tan Deve, Tevkachi Yang Somti Na Yoba Yang Sonato. Yang Dunta Dir Himachal Ngade Unyete Long Ngapchu Koyobatang, Keche Tuzik Dila, Kyapon Pemi Kusaptone, Ngade Uti Cho Jejar ki Samdi Shunato, Nizute Shamlatin Sidulaki Motanangre. Dunta di Chize Nish Zenga Yin Himachal Ngade Unyene Long Ngapchu Korki Gyopatan Tabdun, Simla Ji Kyaptenzi Nawala ki Zu, Sane Rande Tsokzo Tang, Sane Tuzo ki Tungje, Tangnashi Mesha Bajene, Himachal Ngade Sigyong Kushap, Bandaru Datatria Chotan Jete Nangdu. Chozong Simla Ji Kyaptenzi Nawala ki Zu, Le Tungta, Sane Tuzo ki Tungje Jene, Himachal Ngade Ji Kyaplunche Kushap, Jeram Thakur Chotan Jete ki, Himachal Ngade Unyete Milo Ngapchu Korki Gyopat Samti Nang Yobre. Chir Himachal Ngade ni Chilo Chikton Kupkya Tunju Tunji Lor, Gyakar ki Ngade Chöpke Par Ngonzi Nang Yobre. Tengdir Simla Ji Kyable Kungta Simla Sane Kebe Katin Cheten Tsokchong ki Kokab Di Gu, Himachal Ngade Sikyong Chotan Ji Kyaplunchen Cho, Tangnashi Neyo Mina Kachi Chela, Chino Konsi Kyamgyon Chenpu Cho ki, Zenam Pari Chen ki, Petep Chate Su Pyu Di Samne Tarinki Sankyu Lerim Tajukti Shukuyi, Pögin Intinki Lerim Chachangwa Shamki Tazi Kajang Tola Sikyo Yo, Tedun Nambatsu Tukja Naruna.